tuvugisha ukuri iyi ntago ya bimwe mu nkuru zashimisha abakongomani benshi bari kwanda kwa FARDC. Minembwe tombe, Minembwe yagize imiganzo vya FARDC. Inkuru nk'iyo yose yashimisha abakongomani benshi biyemeje kwinyuma ya FARDC. Uravuze ngo yego, ariko si kibazo nkubaza, zaba ari herezo ry'uru rugamba muri Republika ya Congo. Minembwe iramutse ifashwe na FARDC cyangwa se nkuko bivugwa yafashwe, zaba ari herezo ry'urugamba muri Kivu Amajyepfo cyangwa byaye intangiriro y'intambara? Umbwire muri comment. Ariko se hiriwe havugwa iki? Tutege 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 mwiriwe. Ariko hiriwe havugwa amakuru yuko FARDC yaba yakaciye Minembwe byuzuye bayambuye M23 bakoresheje strategy ngo zidasanzwe, uburyo bukomeye cyane bw'imirwanire, aho FARDC na wazalendo bakoresheje uburyo budasanzwe ngo bakigarurira aka gace ka Minembwe. Gusa ibyo nta tangazo na rimwe rya FARDC, rya wazalendo ndetse na rya M23 yigeze riza rihamya ibintu bivuzwe kuri rezo sosiyo nyinshi. Video muri kubona ngaha ndabwira impamvu zasohotse zaherekezwa amagambo avuga ngo Minembwe tombe, Minembwe ageze amako ya FARDC. Nyamara aho gitandukanye n'ibyo ngibyo, M23 iravuga ko Minembwe kuyireka bidashoboka, ngahubwo bari kuyigenzura. Yerekanwe amashusho yafashwe tariki 15 ku isaha isa 5 agaragaza Minembwe cyangwa se centre ya Madegu, ano centre y'inkuru ya Minembwe, hagenzurwa nyirizina na Twirwaneho M23 nkuko amakuru aturuka kuri ntara azemeza. Ariko se none abavuze ko Minembwe yafashwe na FARDC bahereye kuki? Abari kuvuga ko Minembwe igenzurwa na M23 Twirwaneho bahera kuki? Niki twakitega mu nyuma y'ibyo byose maze gutangazwa? Ibyo byose ndabikubwira tumaze kurambura kamwe ku kandi ahabera imirwano, aho imirwano iri kwerekeza, ndetse n'igituma FARDC bamwe bakomeza kuyerekana nk'ingabo zikomeye, n'ubundi bavuga ko Minembwe ngo bagiye gukora ishoka byose bakayigarurira, abandi batereka da byarangiye kera bayigaruriye. Turabigarukaho. Muri Ruvunji humvikanye kurasana kutoroshye kw'abasikari. Imirwano yazanye ubwoba bwinshi mu civile muri karere ka Ruvunji n'umuhanda uturuka Katogota cyangwa se icyerekezo cya Kamanyola ujya muri Uvira. Hamaze iminsi havugwa abasirikare b'abazalendo benshi bazanwe muri karere cyangwa se muri iriya location. Abandi basikari b'Abarundi na FARDC baza gutera ingabo mu mitugu abasirikari b'abazalendo kugira ngo bakomeze gukoresha imbaraga za gisirikari, bakoresha uburyo bwose bw'imirwanire maze bigarurire agace ngo kakamanyola bagaba igitero mu cyakerekezo. None ni M23 yarashe kuri FARDC, ni FARDC yarashe kuri M23. Byagenze gute imirwano? Aya masasu yumvikanye muri aka karere ka Ruvunji muzirigana muri Uvira. Aya masasu yatewe n'iki? Yaturutse kuki? Ndabikubwira. Gusa hari ikintu gikomeye cyane cyabaye. Waruzwa ibikoresho byazanwe na FDNB ngabo z'igihugu cy'u Burundi, habonetsemo intwaro nshyashya yakorewe mu gihugu cy'u Burusiya. Ibyo ntabwo ushobora kuzizera. Gusa ndaje mbikubwire kanya gatoya. Bimwe mu bikoresho byazanwe muri kiriya cyerekezo birimo ikimodoka cy'intambara cyakorewe muri Russia mu Rusiya. Bitari byo gusa, yitwa Tshisekedi Chilombo na RCC. Amasezerano basinyanye muri Cairo muri Misiri ngagomba gushyirwa mu bikorwa byihuse cyane. Tshisekedi Chilombo yavuze ko agomba gutuma guverinoma ye cyangwa se leta ye ikorana byihuse cyane na Egypt, Misiri mu mfatanye cyane bwa gisirikari, ngo kuko banyotewe cyane n'ufatanye na kino gihugu kimwe mu bikomeye cyane muri Afrika, bifatwa nka kimwe mu bihugu bikuze kandi bifite ubushobozi budashanzwe mu mirwanire, bivuze ko bafite ubunararibonye bwinshi bw'intambara barwanye, bw'ibikoresho bafite n'ibindi. Ubufatanye bwa Kongo rero na Misiri bugiye gushyirwa mu bikorwa vuba cyane nyuma gushyirwaho umukono iminsi mike gusa ishize. Ndaje nazo mbigarukeho. Ndanakubwira ko u Rwanda na Afurika y'Epfo baganiriye cyane ku byo gukorana mu banki n'amahanga kandi bemeranya gukomeza uburyo bw'imikoranire myiza. Wibuke ko hari amazi iminsi hari uruntu hagati ya Afurika y'Epfo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, na cyane byaturutse ku ntambara muri Burasirazuba bwa Kongo, ubw'ingabo za Kongo n'iza Afurika y'Epfo zafatanyaga muri operation yitwaga DRC bahangana na M23 kugeza ku rwego bategurira hamwe gutera igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rukabimenya rukavuga ngo ruriteguye kandi ukagaragaza neza ubushobozi bwarwo, rugaragaza ko kurwataka ari igikorwa kibi cyane ugikoze adashobora kuzirengagiza, uvuga yuko yahuye n'ishyano ubwo yabigeragezaga. Sena ya Kongo yasabwe na C34 kurwanya inteko ya Kongo y'abadepite yari yemeje ko itegeko nshinga rya Kongo rigomba guhinduka binyuze muri referendum
igomba gutorerwa. Rero ni umwanzo cyangwa se ifirimbi ya nyuma igomba kuzashyirwaho na Sena nyuma y'uko abadepite barangije kwemeza uyu mushinga wa referendum. Rero abasenateri bose basabwe kutazatora uyu mwanzuro. Ninde byagenze gute? Ibyo byose tabigarukaho. Unyemerere tubigemo kamwe kandi muri kuvugwa nta kimwe dushyize ku ruhande. Ngewe ndi umungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze nk'ibisanzwe ngo tujyane ku musozo. Ikaze kuri mwese. Reka duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gice cya Minembwe. Amakuru yiriwe ari kuvugwa cyane n'aya ngaya yerekezwaga n'izi video uko ari 3 gusa wenda n'izindi ebyiri zagiye zisirikira kuri rezo sosiyo zigira kuri izi ngizi zigaragaza abazarendo bari kurasira mu bigori byasaruwe, bakavuga yuko bafashe Minembwe centre. Gusa abandi bati none Minembwe centre ni mu bigori, abandi bati none bamwe bafashe Minembwe centre ujye mutayigeramo ngo muyigaragaze, mukagaragariza mu misozi, mu mashyamba no mu mirima. Rero dore ryari byanditswe ku rukuta rwa X na bamwe mu bakongomani. Umujyi wa Minembwe centre waguye mu maboko ya FARDC wazarendo bacu b'intwari. Ayo niyo magambo bandikaga kuri X bamwe mu bakongomani ngo FARDC wazarendo bigaruriye Minembwe kuri ubu ngubu niyo bayigenzura mu buryo bwuzuye. Amashusho akwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa mbere tariki 15 Kamena agaragaza neza ingabo za Kongo ku marembo ya Minembwe centre, ariko nta kimezo kimwe cyatangajwe kugeza ubu. Hagati aho imirwano irakomeje. Aya nandi makuru nanone yarekezaga aya mashusho. Mu ruhande rwa mbere tumaze kurira kuri rwemezaga yuko Minembwe centre yabaye tombe maboko ye 23 wandavuga ko ashyikiye leta ya Kinshasa washyigiye FARDC. Andi makuru yisosorwa n'urwo ruhande nanone yavugaga ibingibi. Ataya n'amashusho akomeje gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga agaragaza FARDC ku marembo ya Minembwe centre. Wumve neza ko ku marembo si muri Minembwe, ni ku marembo nyine ya Minembwe centre, kandi izo nge nawe dusanzwe tubizi neza yuko hafi ya Minembwe FARDC ihari koko, kuko n'ubwo yasohoye itangazo rihamye neza ko ari muri Mikenge, Gakenge na Karinji, kandi ariho bahagenzura. Ibyo bice ntibiri kure cyane ya Minembwe, ni bugufi ku buryo wabigeranye no kuvuga ko bari mu marembo ya Minembwe koko. Ariko abanga bakemeza ko nta cyemezo kigaragaza neza ko Minembwe iri mu maboko ya FARDC nyirizina. Ibi bikaba byaburizwa n'abantu benshi. Gusa reka tubanze turebera hamwe niki cyateye benshi kuvuga yuko Minembwe iri mu maboko ya FARDC. Ni ibintu bitanu by'ingenzi cyane benshi baheragaho bakavuga ko Minembwe yaguye mu maboko ya FARDC. Wihangane tubitangire. Ku munsi tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 havuzwe ibitero bitoroshye kuri Minembwe. Ibitero by'ingenzi cyane byagabwe kuri iki gihugu cyangwa se kuri gace ka Minembwe karimo M23 na Twirwaneho. Ibitero biremeye byaturutse kuri FARDC byaje biva mu gice cya Mikenge, ibindi biza bituruka mu gace ka Karinji aho FARDC yashakaga kwinjira. Bihumira ku mirari ubwo za Sukoyi na drone nazo zasukaga amasasu menshi, maze bagatera no gace ka Ilundu, maze bagasa n'abahacukumbura cyane ku buryo bukomeye. Benshi bahise bavuga yuko noneho FARDC yo ku butaka bagiye guhita binjira muri Minembwe, ndetse nabo bwabo bagaragaza ko ariyo gahunda inyuma ko bamaze gutera ibitero byo mu kirere, Air Force imaze gukora akazi. Gahunda barahita bakurikizaho ari ukurwanya noneho ku buryo bwa terrain ku butaka, bajya kwigarurira utwo duce twose twari mu maboko ya 23 kugeza ubwo nyine na Minembwe centre cyangwa se Madegu bayivanyemo burundu bakayigarurira. Niso igice cya Madegu nk'icyo bavuga ko cy'umujyi, ariko mu gice cy'uburengerazuba mu hepfo ahadatu n'abaturage hari amasasu yahaguye nk'uko bamwe bashimangira aturutse kuri wazalendo na FARDC cyane cyane natewe na za drone. Gusa ibyo ntibivuze ko muri Minembwe nyirizina rwagati cyangwa se Madegu rwagati, Madegu centre ari nayo benshi bitera Minembwe centre, habaragabwa ibitero nyirizina bikozwe na FARDC. Ariko ba FARDC nyuma gusurwa na Apoko bavuze ko gahunda ari ukwerekeza muri Minembwe centre bakayigarurira, barangiza kuyifata bagahanagura ayi 23. Rero bakimara kumva drone na Sukoyi izagabwe ibitero tariki 14 ndetse zazibanjirije kuri uwo munsi wa tariki 16, bavuze ko nakabuza Minembwe igomba kuba tombe. Ikindi cyaje kubitera nuko mu gace kegereye neza Gitavi
uturutse mu gice cya Kituro ya kabiri humvikanye umurwano ku wa 14 ushya 15 nimugoroba aho FARDC yavuga ko iri gucumura igusuzwa ibisasu byinshi kuri position za M23 aho twavuga ngo ni irembo ry'amajyaruguru y'uburengerazuba ryinjira muri Minembwe centre, nawo wavuga ko FARDC ngo rero mu kugerageza kubona inzira ibinjiza muri Minembwe. Kandi bizumve gutya, utsinze Irundu ugatsinda Bidegu atari Madegu, ugatsinda Gitavi, ugatsinda Gakenge, wako Minembwe centre batayifashe gute? Waba wibeshye cyane. Minembwe centre yabisa nk'abo koko yigaruriwe zuzuye n'abarwanyi ba FARDC bafatanyije n'abazarendo. Ibyo nibyo benshi baheragaho bakavuga ko Minembwe yabaye tombe. Icyakora kuko izo nzira birakomeye kandi urugamba ni rworoshye. N'uyu munsi tariki 15 mu gice cya Gitavi n'ubundi bisasu zumvikanye kuva mu masaha y'igitondo cya karekare kugeza ku masaha y'ikigoroba, aho imirwano yumvikanaga cyane cyane kugataba ko munsi gato y'umusozi wa Gitavi, ariko n'ubundi werekeza ku musozi wa Gitavi kandi amasasu menshi yaguye. Andi makuru akavuga ko mu gice kiva muri Mikenge winjira neza mu byerekezo gana Irundu, none n'ubundi humvikanye ibisasu biremereye n'amasasu y'imbunda ntoya, bigaragaza ko abasikari ba FARDC bari kwa advancinga bigira imbere. Ndavuga abasikari bo kutaka pani ibitero byo mu kirere bashaka gufata icyo twakita agace bakigarurire bakomeze batera bigira imbere. N'ubundi rero bumvikanye muri ako gace bari kwerekeza ku misozi cyangwa se ku mataba ahegamira ku gice cya Minembwe centre. Ibi rero bamwe akavuga yuko bishobora cyane cyane none kwemerera FARDC kubona icyo yashakaga cyo kwigarura kano gace ka Minembwe. Niba M23 Twirwaneho badakoresheje imbaraga zininza FARDC bakasubizanya imbaraga inyuma, icyo twita kibuno mu maguru, FARDC kayivamo yirukanka, mu gihe M23 abonye ubwo bushobozi nta kabuza Minembwe ubwo yaba yafashwe na FARDC cyangwa se bigiye gufatwa na FARDC. Gusa andi makuru avuga yuko ubu Minembwe centre yase Madegu agace ari Munange kari mu biganza bya M23 Twirwaneho. Ibitandukanye byakomeje kuvugwa nyine na za binyamakuru ndetse n'abandi kuri rezo social. Byadunganye n'ibihuha byakwirakwijwe ku cyumweru bivuga ko FARDC n'abafatanya bayo bigarura ikigo cya Minembwe Madegu. Ukuri kugaragara nuko Minembwe ikomeje kuyoborwa na Twirwaneho kandi ikomeje guturwamo n'umutekano utangwa na Twirwaneho M23. Kuva ku cyumweru ingabo za Kongo zambutse uruzi rwa Rwiko ngo zitwika amazu menshi y'abaturage. Kuri ubu bivuga ko ingabo za Twirwaneho zaje gusubiza abasirikari inyuma bo muri kara gace ka Rwiko berekeza Imutunda na Rubemba niho bakambitse. Gusa no gusa gace ka kure ya gace ka Rwiko basa naho n'ubundi bashaka kugaruka. Nyine byumve ahiye 23 ntabwo yari muri kano gace ka Minembwe mbere y'imirwano irimo gusitumbitsa amata midafite imbaraga. Waba wishuka kuko nimba ari ibyo FARDC kuba yarabambuye kara gace kera. Uko biri kose 23 na Twirwaneho bagaragaje imbaraga mu gihe kinini bagenzura kano karere. Kuvuga ko rero ubatera bakirukanka gusa baburi gutekereza cyane. M23 yabonye FARDC yinjira muri Rwiko tariki 14 bagabitero aho babonaga ngo position za M23, ariko M23 kavuga ko ari mu ngo z'abasivili baje gutwika. Mu 23 itangira none gahunda ko basubiza inyuma kandi irabishobora bambuka umugezi uruzi rwa Rwiko bajya hakurya muri ako gace ka Rubemba ndetse na Mutunda, abari bakomeza gukambika bitegura kuzongera kugaruka, ariko ni mu bice neza byegereye kano gace ka Madegu abahazi neza. Rero kagaragaza neza ko M23 yakoze ishoka byose kihagararaho, nubwo FARDC nayo igishaka inzira yanyuramo kuyerekeye muri ako karere. Nabyo benshi ashimangira cyane ko abahera bavuga ko ako gace kari kubatombe cyangwa se kageze mu biganza bya FARDC, nubwo M23 ibihakana. Kivu Morning Post icyo mu binyamakuru zo muri Kongo cyanditse inkuru kigira kiti amakuru aturuka ku nzego zihuriweho avuga ko umujyi wa Minembwe uri mu misozi miremire mu gace ka Fizi mu Kivu y'Amajyepfo ukomeje kugenzurwa n'abarwanyi ba Twirwaneho bafatanyije na AFC 23. Iki mu masaha 24 ashize bihabzagiye bikwirakwira ku bijyanye nuko ingabo za Kongo n'izu Burundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bari muri Minembwe. Aya makuru ntabwo yemejwe n'abantu bigenga barimo n'abashinzwe umutekano ba Kongo bwabo. Nyine na FARDC nigeze yemeza ko yafashe Minembwe centre nkuko Mikenge babivuze
ko bahigaruriye nubwo M23 yo itigeze yemera ko yatakaje Mikenge, ariko FARDC avuze ko yahigaruriye, ndetse igaragara n'amashusho bari gukoresha inama ku basirikari bigaragaza neza ko kagace kagize amaboko ya FARDC. Gusa Madegu cyangwa se Minembwe centre ntacyo FARDC yigeze bivugaho. Kivu Morning Post ikomeza igira iti ku cyumweru tariki 14 Kamena 2026 imirwano ikomeye yabaye muri Irundu hagati ya Twirwaneho na FARDC. Irundu iri muri birometero bike cyane uvuye hagati y'umujyi wa Minembwe. Muri make barwaniye mu marembo ya Minembwe uturutse Irundu. Ene imirwano nyine nabimaze kubwira yabereye, kandi n'uyu munsi amakuru yemeza ko imbunda zumvikanye muri ako gace. Abasikari ba FARDC bageragezaga kurandura abakomanda ba M23 bandi boherejwe banyujwe mu gice cy'uburengerazuba. Nk'uko amakuru aturuka mu karere abigaragaza, hari impungenge zikomeye ziterwa n'ibitero za FARDC birimo gukorwa n'ingabo zirwanira mu kubutaka zishyikirwa n'indege z'intambara za Sukhoi 25 garizo zikomeje gutuma urubuga rusa nkaho rucunamira M23, kuko M23 igomba kurwana intambara y'uburyo bubiri, intambara yo ku butaka n'intambara yo mu kirere. Intambara yo mu kirere yo kuri M23 bisa nkaho igoye, kuko idafite ubushobozi bwa FARDC bwo guhangana n'izi ndege za Sukhoi ngo irebe ko yazihagarika itagize icyo zikora ngo bibasire ibice bigenzurwa na M23 muri kara karere. Nabyo benshi bahera bavuga ko FARDC iri kuresha imbaraga z'umurengera kuri M23. Kivu Morning Post kumeza igira iti impera z'icyumweru ibisasu byo mu kirere byakozwe na Sukhoi zo mu ngabo za FARDC zakubise mu ruziga Minembwe bitana abantu benshi. Ni ibisasu byahitanye abantu batari bake muri Minembwe nyirizina. Mu itangazo ryashyizwe hagaragara isamwe ry'abamahoro Peace Association MBERE ryagaragaje ko abaturage 32 bakomeretse mu bitero zakozwe n'ingabo z'u Burundi na Congo, midugudu ya Mikenge, Gakenge, Kalingi ndetse na Bidegu hagati ya tariki 8 na tariki 11 Kamena 2026, kandi ibitero nk'ibyo ngibyo bikabikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. MPA cyangwa se Mahoro Peace Association bahamya neza cyane ko Kinshasa ikomeje gusuka ibisasu mu buryo butarobanura kwa civile b'abanyamurenge, kavuga ko ibyo ari ibza byo kwamaganira kure. Nyamara FARDC niyumvikanye ivuga yuko ubwo bizaba byakozwe na M23 ko no mu duce bigaruriye basanze ari ibza birimo n'ubusahuzi mu byakozwe na M23, ari nabyo baherwaho bagaragaza ko ibyo ngibyo bwo na M23 ari kinyoma. Ukurikiranye iyi ni centre nyirizina yitwa Minembwe centre cyangwa se Madegu, bivugwa yuko iri kugenzurwa na Twirwaneho na M23. Amashusho yagaragaje abaturage bake bari mu bikorwa zabo bya buri munsi, amaduka make asa naho afunguye muri iyi centre andi afunze. Wakibaza impamvu y'ufungo kwa maduka ndetse no kwa nta rujya n'uruza rwinshi ruri muri iyi centre, nuko ngo bamwe mu baturage baturiye iyi centre benshi bahunze nyuma ko ni ibitero biremereye cyane byagabwe mu bice bya Kalingi, Gakenge, Mikenge ndetse akabona na Zatron uburyo zasuka ibisasu, bakabona n'uburyo imirwano iba ku buryo utamenya ngo uraza kurokoka gute isasu ryande muhe buryo. Abaturage bavuze yuko intambara iramutse biri muri ako karere karimo bizaba ibyago bikomeye, bahitamo kugenda. Urebye asigaye abaturage bake cyane ndetse n'amadoka make niyakora, ibigaragaza neza yuko hakiri ubwoba bw'intambara ku isaha, ndetse yewe bamwe bashimana neza cyane ko mu gihe FARDC yaba yitinjiye muri aka karere bigiye kugaragaza neza uburemere bw'igitero gikomeye cyane. Bamwe mu baturage bari bamaze iminsi n'ubundi batinya ko kizabageraho, akaba niyo mpamvu bavuye muri ibyo byerekezo. Biracyategereje kumenywa niba FARDC ari ikinaza gukora kugira igarurire iyi centre yose ya Minembwe, cyangwa se niba koko irazana yo gusubizwa inyuma na M23. Tujye kuri aya masezerano adasanzwe hagati ya Kinshasa ndetse na Cairo, n'amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikari yemera Kinshasa gukorana na Misiri cyangwa se Cairo mu bijyanye no kubona ibikoresho, abasirikari, ubumenyi ndetse no gufatanya mu by'inganda. Ibi bikaba bigomba gutuma ngo Congo ihinduka imutaminwa ifatanyije kimwe mu bihugu bikomeye cyane byo muri Afurika mu kugira igisirikare gikomeye, dore ko kino gihugu gifatwa nk'igihugu cya kabiri muri Afurika kugira igihugu igisirikare gikomeye ngo bishyirwa ku rutonde rwa global firepower cyangwa se rimwe kikajya no ku mwanya wa mbere. Perezida Felix Tshisekedi yagejeje ku nama ya minisitiri izavuye mu ruzinduko rero rwe rw'akazi erutse gukorera muri Repubulika ya Misiri y'Abarabu,
ni kuva ku itariki 10 kugeza ku 11 Kamena 2026 ubutumire bwa mugenzi wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi wari wamutumiye i Cairo mu Misiri. Mu biganiro zabo abakuru b'ibihugu zombi basuzumye ubufatanye hagati y'ibihugu zabo bushingiye ku mateka bahuriyeho yo guhagaranira ubusugire, ubwigenge, icyubahiro cy'abaturage b'Afrika no kwemeza umugabane wa Afurika ku rwego mpuzamahanga. Binyuze muri ubu butumwa bwa diplomasi nk'uko bigaragara muri raporo y'inama 92 y'inama minisitiri yateranye kwa gatanu tariki 12 Kamena 2026 mu mujyi wa Afurika yunze ubumwe i Kinshasa, umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yongeye kwemeza ko yemeje gukomeza ubufatanye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bya Afurika mu rwego rw'ubufatanye bugamije iterambere n'inyungu rusange z'abaturage muri rusange. Uruzinduko rwavuyemo gusinywa kw'amasezerano menshi y'ubufatanye mu bijyanye n'ishoramari, ibiganiro za politiki na diplomasi, iterambere ry'imijyi n'ubuzima bigaragaza ubwitange bw'impande zombi mu gukomeza kwerekeza ubufatanye bwabo ku musaruro ufatika uzagira akamaro abaturage babo. Nyuma y'ibiganiro bye na mugenzi we President Abdel Fattah al-Sisi yagiranye na Kisigari Chilumbo, hashyizweho amabwiriza menshi nk'uko raporo y'inama yasomwe n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya ibigarukaho. Nk'uko raporo yagejejwe ku nama minisitiri kandi nanone bivuga, izi nyandiko zigaragaza icyifuzo cy'impande zombi cyo gukomeza kwerekeza ubufatanye bwazo ku musaruro ufatika ku nyungu z'abaturage bazo. Imwe mu ntego z'ingenzi zimenanijweho nyuma y'ibiganiro hagati ya Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Abdel Fattah al-Sisi ni ugushimangira cyane ubufatanye mu bya gisirikari hagati y'ibihugu zabo zombi. Yego ubufatanye bwa gisirikari hagati ya Egypt ndetse na Kinshasa cyangwa se ita Congo. Kugira ngo iyi gahunda ishyirwe mu bikorwa rero, Felix Tshisekedi Tshilombo yategetse guverinoma guhita ifata ingamba zikenewe kugira ngo iyi gahunda ishyirwe mu bikorwa vuba cyane. Gahunda y'ubufatanye bwa gisirikare mu rwego rw'ingabo byemejwe ko hakongerwa imbaraga mu bufatanye bwa gisirikare cyane cyane binyuze mu gushyiraho gahunda y'amahugurwa ku basirikari ba Congo mu Misiri. Perezida wa Repubulika yategetse kandi minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo z'igihugu afatanije n'umuyobozi mukuru wa FARDC ufata ingamba zikeneye kugira ngo iyi gahunda ishyirwe mu bikorwa no gutanga gahunda irambuye yo gushyira mu bikorwa nk'uko itangazo rya perezida riri mu nyandiko mvugo y'inama ubwaryo ribivuga. Iyi ntambwe nshya mu bufatanye bwa gisirikari hagati ya Kinshasa na Cairo ije bw'ingi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje ibikorwa zayo byo kuvugurura ingabo zayo no kongera ubushobozi bw'ingabo zayo mu gihe habayeho ibibazo by'umutekano muri Asirazuba bw'igihugu, harimo n'ubugizi bwa nabi bwibasiriye u Rwanda ngo binyuze mu nyeshyamba za FCM, ngo ubugizi bwa nabi bwibasiriye Kongo bikozwe n'u Rwanda ngo binyuze mu gufatanya na M23. Kagenzwa neza ngo igice kinini tw'intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho benshi bahise babona ko ubufatanye bwa Kinshasa na Cairo icyo Kisigari Chilombo abwitezemo ari ukubona renfort umusada wa gisirikari uva mu Misiri ujya muri Congo, aho byafasha Congo guhangana n'umutwe wa M23 batazira u Rwanda kuko ni umutwe wajengereje cyane Congo wazanga cyangwa se wazemera kuko kwigarura uduce tungana kuriya bavyita ko ari ikintu cyoroshye ku gihugu nk'ako igihugu cyatakaje ibice bingana kuriya, bigaragaza neza cyane ko hari kitagenda neza. Rero bakavuga yuko ari ngombwa kubona umusada cyangwa se ari byiza korana na Misiri kuko ari umusada bashaka kubona kuri iki gihugu giteye imbere cyane mu bya gisirikari ku buryo iki gihugu cya Kongo cyafashwa mu kwirwanaho bahanganye na M23 kandi bikaba byakongerera ubudahangarwa igisirikare cya Kongo mu kunoza imikorere yacyo. Hari igiciro bitatu bivugwa bishobora kuzafatanyamo ibihugu zombi bishobora kuzafatanyamo bya gisirikare. Icyiciro cya mbere n'amahugurwa ya gisirikare. Mu byemeranijwe arimo kuba Kongo izajya yohereza abasirikari mu Misiri bagahabwa amahugurwa n'iki gihugu giteye imbere cyane maze bakavamo abasirikari b'inkorokoro. Icya kabiri ni ukuzana abarimu ba Misiri cyangwa se abarimu b'igisirikare batutse mu Misiri bakaza gutoreza ingabo za Kinshasa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya gatatu ni ugufatanya mu kubona ibikoresho bigwanirwa ku butaka cyangwa se bikoreshwa ku butaka bw'imodoka z'intambara cyane cyane zatererwa na mine MRAP, zimwe mu modoka za gisirikare zikorwa cyane cyane mu gihugu cya Misiri, ndetse hakaba no gufashanya mu bijyanye n'ikitwa nyine ubufatanye mu gihe cy'ibibazo by'umutekano muke. Misiri urayizi neza ko ari igihugu gikora deal cyane muri Afrika burya yo guzabarabu
nujye uzumva ujye bwa mbere utekereza ku mafaranga mbere gutekereza ku gisirikare nubwo bavuga ko bafite ibisirikare gikomeye bafite ingabo nyinshi bafite ibikoresho byinshi ni gake cyane uvumva mu ntambara ubundi niyo bakoze intambara zabo zari intambara zo gushaka umutungo ariko ubundi yibera muri deal gusa z'ubucuruzi bivuga ko Abdel Fattah LCC icyatumye yemera korana na Kinshasa aricyo yiteze kuzabona muri Congo cyane cyane gifitanye isano n'umutungo kamere ati mu bihugu byagazo cyane muri Afrika Misiri ni kimwe mu bihugu bijya ku isoko mpuzamahanga nabyo gupirika mu bijyanye no gushaka amabuye y'agaciro ndetse no kwegeza ku isoko bihagazeho cyane ubwo leta aza gutangaza kubona amasosiyete y'abanyamisiri aza kwimba ubutare muri Congo Misiri imbere nkuko mubona abanyamerika n'abashinwa muri Congo yego ngize ntibizagutungure Abdel Fattah LCC umugwiza tunga kandi ushoboye gukora deal zo guteza imbere igihugu cye ushobora kuzarangira iyi deal ayizanye muri Congo kandi koko mu masezerano bagiranye harimo ay'ubucuruzi guteza imbere imijyi ibyo byose rero nuko bafitemo inyungu abanyamisiri kimwe nuko Congo nayo ifite inyungu mu Misiri tugaruke ku bufatanye bw'u Rwanda na Repubulika ya Afrika y'Epfo ibihugu gihe cy'abakineza mu minsi ishize uruzinduko rwa Misiri nduhungirehe muri Afrika y'Epfo rwatangajwe na Minisiteri y'Umubano mpuzamahanga n'Ubutwererane ya Afrika y'Epfo binyuze ku mbuga zayo zemewe kwa mbere tariki 15 Kamena 2026 Minisiteri yavuze ko Minisitiri w'Umubano mpuzamahanga n'Ubutwererane bwana Ronald Lamola arakira n'isubanye n'amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe i Pretoria akuya gatatu tariki 17 kwa gatatu tariki 17 Kamena 2026 azamwakira Pretoria Guverinoma ya Afrika y'Epfo ivuga ko inama ari kimwe mu bikorwa bikomeje gukorwa n'ibihugu byombi mu kongera kubaka no gushimangira umubano hagati y'ibihugu zombi vango hagati Afrika y'Epfo n'u Rwanda nkuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ya Afrika y'Epfo bivuga ibiganiro ngo hagati y'abadiplomate babiri bakomeye bizibanda ku kunoza ubufatanye mu bya diplomasi no guteza imbere ubufatanye mu nzego z'ingenzi harimo ubucuruzi ubukerarugendo ubuzima uburezi ndetse n'umutekano ikindi mu gusoza inama Minisitiri Lamola ngazajyana ikiganiro n'abanyamakuru aho azasobanurira abanyamakuru ibyavuye mu biganiro yagiranye na mugenzi we w'u Rwanda muri iki kiganiro n'abanyamakuru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afrika y'Epfo azagaragaza kandi ingamba zikomeje gukorwa zigamije guteza imbere no kurinda umubano hagati y'ibihugu zombi uratangiye kuzamo agatotsi ku rwego rudasanzwe ibiganiro bibaye mu gihe Afrika y'Epfo ikomeje guhura n'umuraba w'abaturage bibasira abimukira baturutse mu bindi bihugu bya Afrika basaba ko bagaruka mu bihugu zabo bamwe bagakorerwa ihohoterwa bavuga ko akwiye gusubira mu bihugu zabo icyo bita xenophobia ikomeje gukorerwa muri Afrika y'Epfo rero kujyana ibiganiro hagati ya Afrika y'Epfo n'u Rwanda no kongera kunagura umubano ni kimwe mu bikorwa byiza cyane byo kongera kunguka hagati y'impande zombi kuko burya igihugu kimwe gusa kiri kuyitaho cyangwa se nyamwigiye ndaho biragoye cyane cyane ko icyo cyageraho rero kunagura umubano bari inyungu ku mpande zombi kuriza ku banyapolitiki ariko n'abasivile muri rusange abacuruzi abashoramari n'abandi muri rusange Kinshasa ko byadogerera ihuza mashyaka atabwa n'umutegetsi bwa leta Kongo 34 irasaba Sena gukomeza kuba maso kwigeragezwa ryose ryo kuvugura itegeko nshinga rifatwa nk'ironyanyije n'amategeko agenga iyorizwa ry'amategeko ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu itangazo ryashyizwe hagaragara urubuga rwibutsa abagize inteko ishinga amategeko urare rwabo nk'icyumba cy'ubwenge kandi rukayisaba kwamagana igikorwa icyo cyose gishobora guhungabanya gahunda ishingiye ku itegeko nshinga ubwisanzure bw'ibanze n'ituze ry'igihugu ni referendum bari guhashaka ko yabaho maze itegeko nshinga rya leta Kongo rigahindurwa aho president yongererwa indi manda bijyanye no guhindura itegeko nshinga biba mu bihugu byinshi aho muri ivyo bihugu kubw'impamvu zitandukanye hari igihe ngombwa ko hatorwa referendum cyangwa se atorwa ko itegeko nshinga rivugururwa kugira ngo president yongererwe izindi manda cyangwa se manda y'umukuru w'igihugu ihindurwe iva ku myaka runaka ije ku myaka runaka ibinshuro runaka mukandida president akwiriye kwiyamamaza ibe ikindi inshuro runaka rero muri Kongo barifuza ko izi nshuro president abagomba kwiyamamaza zakiyongera zikava kuri 2 ibyo randa zikajya kuri 4 hanyuma kandi nanone akabamo no kongera imyaka iyo muri manda ubundi manda ya Kongo isanzwe ari imyaka 5 ariko amakuru atangiye guhwiswa yuko bashobora kubazatorera ko manda ya president iba imyaka 7 ndimba president yemereye manda enye kizagera icumba kaza basigaje 2 z'imyaka 7 wowe usanga imyaka 14 niba nta gihindutse
hanyuma 34 banashimangira ko amateka azakurikirana inzego n'abanyamuryango bazo mu kubungabunga cyangwa se gushyira mu kaga gahunda y'itegeko nshinga rya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Tujye muri Ruvungi, muri Kivu y'Amajyepfo, Iruvungi mu kiba cya Ruzizi, amasasu aravugwa muri yavuzwe mu gitondo cya tariki 15 Kamena 2026. Hari urujiro rukomeye ku mpamvu z'aya masasu. Niki cyateye muri rusange ntago kicyamenyekana. Amakuru amwe avuga ko umusirikare wa FARDC wo mu itsinda rya MBERE yaba yishwe na bagenzi bo mu itsinda rya Satani kabiri, baba aribo batarebanye neza, maze umwe muri bo akarasa mugenzi we, akabanza kumvikana ukurasana kw'amasasu kwa babiri, hanyuma umwe muri MBERE bikarangira bamwivuganye, yivuganywe n'uwo mu itsinda rya Satani kabiri byaje gutanga renfort. Iri tsinda rya Satani kabiri niyo ryazanye n'abarundi bazanye ikimodoka cy'umukara bivuga ko cyakure mu gihugu cy'Uburusiya gitetswe imbunda ya kanoni ishobora gukora round 2000, imbunda ndende kandi ku rwego rurasanzwe iteretswe hafi ya Sange ugana Ruvungi. Ikaba ari imbunda iremereye cyane, abarundi bahari kumwe nayo muri cya cyerekezo kandi bakaba bariyemeje kuzatanga umusada cyangwa se renfort kuri FARDC igihe cyose bizabaye ngombwa ko batana mu mitwe na M23 ku yindi nshuro muri kara karere. Ina byinshi basobanura neza cyane ko hano ashobora kuzavumbuka indi ntambara mu buryo butoroshye muri kara karere, ana byinshi avuga yuko bishobora kuzaba ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma hari inkuru utamenye, urutwe Kigali Kirumbo agiye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, Kigali Kirumbo agiye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azitabira ibirori zo gutangiza ku mugaragaro imikino y'igikombe cy'isi ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umukino wa mbere Leopard za Kongo cyangwa se ingwe za Kongo z'abazikinnye, aho bazakina n'ikipe ya Portugal ifite kapiteni cyangwa se ifite umukinnyi muzi cyane wa uzwi nka CR7 cyangwa se Cristiano Ronaldo wambara nimero 7. Ni umukino rero utegerejwe na benshi, dore yuko abo muri Afrika y'Munsi y'Ubutayu bwa Sahara abenshi bashobora kuzaba ari inyuma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri kino gikombe, bayishyigikira nk'ikipe yagihagarariye kano karere k'izindi kipe zose zabaye ibinyeteri kujya mu gikombe cy'isi bikanga, rero bagasigara bakirebera kuri televiziyo. Afrika yose ikafitemo ibihugu bitandukanye, harimo Afrika y'Epfo, harimo nyine yo Congo, harimo Cote d'Ivoire, harimo Algeria n'ibindi. Rero Congo nka kimwe mu bihugu bigize EAC kitabiriye kimwe n'igihugu cyonyine rukumbi cya yasi kitabiriye amarushanwa y'igikombe cy'isi. Kigali Kirumbo nka president w'igihugu cya Kongo azaba yibereye ku mukino wa mbere. Ngadushete Kinshasa Leopard bazatsinda intambara, nanjye nk'intambara. Leopard bazatsinda umukino wa mbere mu gikombe cy'isi, batsinde Portugal cyangwa bazacyurishema gusa cyo kuba barageze mu gikombe cy'isi, bavemo nta n'igitego kimwe batsindemo. Ngiri kubyumva muri comment, hanyuma tuzanamenya byabaye. Biri kuvuga byose sinabivamo akakanya, ahubwo twongeye duhure makuru yacu ataha cyo bamwe ibindi bikuvugwa kuri tahe mu imbere ku rugamba no muri diplomasi, muri politique, mu bukungu n'ibindi byose muri rusange. Ngendo wa Kamanzi uruwande, wayikaze ugubwe neza. Shalom.